Menteri Kampok Yeng ke Sorkar Pedeng Amit Shah hak arpesan terik naitung, ula pentik na ban shim kiaya kimat jing a jing mut bat jing dawa jong kishipau telik Autonomous District Council ADC, jong kathan syate lami ngi North East. Ya kadika jing kular Amit Shah ula penpau hak jing ya kendu ya ke kenduhun nong mikmat, jong kishipau telik ADC hak kateka singi ha New Delhi. Usha ula kular ru baya baro kimat jing dawa jong kishipau ADC, an sakmi da ka komiti ban sa thau kerpang bat ru ban pendap ya kanika kam hapo ka arpasan tarik ubanai uban wan ya kanila pentip da chief executive member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba penyat sing CEM ubadai ru convener jong kini kishipo ADC hadien ketika jinga kendo bat Amit Shah. Nalor kata ka KHADC kala IT ru la ka jong ka dorkas ya Menteri Kampok Yeng ha ka bayadai ba jing a jing mud halor ka jing pen kala thama ya ki kendon jong ka 6th schedule. Kini ki jing a jing mud ki kenthop ru ya ka jing dawa ban pen buon ya ki Shuki MDC sya ka lai penyo teli ha ka bah nrio teli kindai ki bajet da upat ba bat ar teli ki ban syusi ya ka ba ka weide ban ai bha sya ki kenthai. Uba penyat ula ongru babaro kini ki shipau teli ki ADC kidan la ki jong ki jing e bat ki jing dawa ba pher bat ya ka ni kaman laya keren ha ka ni ka jingalang ka basit teng kenta bat utei Menteri ka Sorkar teng. Ula pentip ru babaro kini ki shipau teli ki ADC kin saya kendu biang haslong ha ka shipau tarik nailar uban wan kenang ban yamir jing mut syu halor ka jing don kam ban pen klanya ki ADC hapo ka tha North East. Kakenhun joki Autonomous District Council hapo North East Rockaway bakentup nadu ya ka Tripura Territorial Council nangta ka Borderland Territorial Council Kalbi Anglong nangta ka Dimahasau ka Khasi Hills, Gent Hills, Garo Hills nangta ka Chakma, Lai Bat Mara baru sepuluh ki Autonomous District Council nilai kendu mentak sini ni po nambah Delhi baru kumju niladon ya ka meeting ka Bakerpang kaba Shimpor jan hadu Shtengeta bat Union Home Minister Amit Shah ban ya pensnow penpau ke jing dan kam gujungi hakabide bakani ka schedule amendment te habide bakadi ka schedule amendment gila pensnow bat hoi ni dan laki jong ki jing e ni ki jing dawa gujungi Henry ya baro ikini ki jing dawa gujungi nakaliang jong Union Home Minister la ai kata ka jubab dan ni la pensnow hangi ba hapo ka shibnai kemud hapo arsan teri benai benwan August bat an pendap yang ni kam ban bishar benya bat kan sadan ka komiti ka ba Union Home Minister of State untuk kam but nakaliang jungi ni penpau ga jingkemen but I kublai kerpang ya Home Minister Amit Shah bla sengap bat la shimkhai ni ka kam habede kanika schedule amendment kermen scam ba kini baru kijing pensnow ga jungi habede banang penklan shushu yaki ADC hapo North East khamtam ngiwan naka jela Meghalaya ike bangi ni semua bangi dan kam ban ya dan lang ban penlong ya je mriu jungi bateli ki nong nong Meghalaya bateli ling ba ni ka schedule amendment kan long ka jingmentoi ba jingku makraw sai sien nakaliang jungi na Meghalaya ki ADC ni ai kublai kerpang ye promote CM jong godo ai kublai kerpang ye produce chairman jong ka Triprasa nangta MP jungi na po Karbi Tiso nangta kiwi baro ki CM bedan lang kiba la penlong ini ka jing keduk jingi ka job ta kasi ni ya keren be tang habide ba kasi schedule hoi na baro spotli ki ADC ni dan lak ki jong ki jing pensnow jing dawa ka jungi Henry ya kan ni ladap ban menjur da menteri mene bandon ya kawe ka komiti ka ban sakli da Union Home Minister of State ya kan ni batang hapo shibnai on pendap ban singap lut ya baro khoi ki details tangan namla ban batai lut ya baro ki jenat hane de Henry ka bastunat kalong ba Union Home Minister la pediang ya kan ni ka ki ka memorandum ka jungi ka bangi tho ba pangi ai mene ka kata de ka let's say la benong ba ngila krek poi syaka jingjok hak wede bat kanika benta ka bangila iki la slam hanadu snam arja ka khandai habide kanika schedule amendment kenhon joki ADC oro jadi menta kasni hadin balade adul ya Union Home Minister ngila shimbu ye ka wei karai
ba ngin ya kendu biang para mangi hasilong haka shipotare u August ngin ya kendu biang ban baru shipotni ki isi hasilong bekali kalong ka kubot bat kunjuru nakalyang juni di biang subhai bro ki isi banwan hasilong nam taka meeting ke baar nang paminang yo bania merjimut bania kran bania taj show We are very happy that the Home Minister of India has assured us that in the next 1 month they will be addressing all our issues, which means the 25th of August. And he has assured us if the agreement was signed when another government was in place, any commitment given by the government of India on any accord, any agreement will be honoured, because that is not agreement by BJP or Congress, is by the government of India. We are also very happy that a positive attitude was taken by the Home Minister, and we are hopeful because the councils may be different. I've heard you ask question, what does 125th Amendment mean? It may mean something for the Khasi, Garo Hills, Jainte Hills. It may mean something else for BTR. It may mean something for Karbi Anglong. It may mean something completely different for Tripura. But all our problems will be individually heard by a committee and will be addressed so that there is a solution which is amicable. The most important thing is we don't want to go into confrontation. We want to give rights to our people, our community, and if this is how we progress, we will welcome it in a positive manner. Thank you. পুরা কথা আছে যেটো নেকি বিটিসিত যদি কিবা এটা আছে কাৰ্বি আংলঙত কিবা এটা আছে আমাৰ ইফালে মেঘালয়ত কিবা এটা আছে ত্ৰিপুৰাত কিবা এটা আছে এই গোটেই প্ৰব্লেমছবিলাক একেলগে লৈ পেলাই 125th এমেণ্ডমেণ্টটো হ'ব সো পিছত আপোনালোকক মই 1-to-1 আলোচনা কৰিম কিন্তু আজি আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু ইয়াত আমাৰ খাচী কাউন্সিলৰ চিফ ডাঙৰীয়া আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আছে লাই মাৰা চাকমা সব সকলো ইয়াত আছে আমাৰ ত্ৰিপুৰা সো একেলগে আমি আছোঁ আজি গতিকে খাদ্যহতে তেনেকুৱা মিটিং কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আজিৰ মিটিংটো ইতিহাসিক যোৱা 50 বছৰত এনেকুৱা একেলগে চিফসকল লগ লাগি নেতাসকল লগ লাগি গৃহমন্ত্ৰীক 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ ইস্যুটো তেনেকুৱা লগ পালাৰ হৈছে না নাই মই নাজানো কিন্তু আমি জনা হোৱাৰ পৰা আজিয়ে প্ৰথম তেনেকুৱা মিটিং হৈছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া খুব পজিটিভলি কথা পাতিছে